kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Fiestada dita kabangibang abarangay ita alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay nawaw, anya kumapay ngay, mapantamot agbuya ah. At the program da aya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramatan ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kano nga rot ang mapanta? Ita kumang malumatan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta, mukastati ko na. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na yun ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga rot ijay balaywan. Urayan ka. Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Una na noling, invited kami ngamin. Adda ti akam yo iti program ita? Una na, nilakay ko. Abi ka di. Ay na. Talaga nakalaslas-tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, nana. Ay, di ko nak. Nasaya at mood no adda akam yo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak dariyaw. Mala, panawan ka pa'y. Mapanak iti ayang tigayong ka. Good luck kada kayo nga agasawa. Ay, talaga mo't daytoy abakit ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kita ang ti babae ang naka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba kay? Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Ang mga mat no adda basol mo ken ko na. Ay no, anya kumangon nga. Saan kuntupan ng amuray dyan babae? Ang mga mat no ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit ata gumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanin amang sapulkan ka. Umasitag mo dun ti babae kanyak. Anya nga ta si bagano ya. Apay asa bali ti panagkitang kanyak ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin dididita? Kunamlan asino kamot? Nagturod ka mo nga iskandalo dito, ingkat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas nga aramidag kan ka manang. No adda kwartam, adamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaan kin katag iskandalong awan makagapuha. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat amangan no mairaman pa no agsawa kiti dakas kontra kain ka. Dayta ti karkarit mo, tinigosyom. Anya, Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo ammo, no anya ti kabaalak nga arami din kang ka. Gan iti negosyo nga itangtangsit mo. Eh, anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na Agnes aya. Kasladi kag pampanunod. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agiskantalo ka pailaan. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan matlakas nga narami dakan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas-dakas tang aramid, friend. No adda kwartam,
At damot kwarta kung kulang pa dyan. Natangsit ka makisarsarita katakwadan. Tapno ang muda at ipagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot din ti pare good friend. Ay, di nakisuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapol yu aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Saan nagaputad da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumuten ti panagkita da iti bangida. Ay wala, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall, Johnny Lakay. Amangan mo siyak man ti rumor adakes dita. Saan met siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapang. Ano apay mo't nga minakasadya da dya tao. Ag-skandalogit din. Un nga ron. At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi ba din ti sausawang na. But nga nakpailaang man. Isong agsasarita tayo ije barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwam day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kalag iti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino tinagaapa? Timay sa abisita kin ni Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanuman. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang maada siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan no dala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan ang nakalaslastog da dya Johnny. Iso aday ta, makarkar mamutun. Saan ba't analastong ni Johnny? Apal mulaki di day ta, loleng bakit? Naibaglaang ang tanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo idi fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kwa na. Nimutlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kunana ka numot iti nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kuna di babae nga agis iskandalong. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon no anya tinapasamak bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Di ko na makit nalastog ni Johnny. Ta ipanpanakil na nga iso kat may saan negosyante. Kahit Iso matlagayam akas de tinaibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang matgayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. na. Apay nga isakit mo launay da dya Johnny. Ngo asino ti husto, iso ti makampiyan. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay da dya Johnny. Ti ibagam kit de, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng.
Ang mga nudag iti kamali nga istoryang pa iti pakaidimandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapol ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niya. Kumkumpurmi pa yun ti isang usawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, ah. Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumatag pa kumpaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbaba ak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka ang kasarsarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko ah. Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ninanaluleng. May sakanumot asumanaong. Dahitang aron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga rod tadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga ita ti aldaw lakay? Addan to aldaw dagita at taong. Nambog lang nga kastoy ti mapasamak. Sa anak latakuman anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumat? Gapoy tinaramid mo, ah. Nalipatam ka din? Ikasudak ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbutngak ngay? No adda ti kwartada, adda mo't kwartak, kabaalak mo't ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla? Siyak mo tan, di matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo dayjay nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang mali nga aramid. Bakit? Saan mo? Ibagbagak lang tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kit amok latan apakaragsakam launay ti panakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae ah. Katawan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikat na ibabay? Saan asikat na trauma? Saan asikat indadanas dadya nga iskandalosa asup-supor taram? Naa. Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Hustula, yung tinaramid ni Johnny. Tapuag nakam, nagiti ka kasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanaga, Agnes. Kasla maabak ak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabak ak kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga no may balod ka pa'y kidi. Tulungan na kumaabak la. Kulak man no natured ka. Natured ka nagsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amoyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? Ha? Amok anak kita yung tinapasamak iti dayjay nga aldaw. Ay, kwa. Ket amok nga amoyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo tanana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan. Ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak matan ti madaksan iti istorya yung nga adu ti kurang na. Ah, ay, kwa. Ay, napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayon. Di yun na yunan ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa. No di yun kayat ti masampelan. Ah, anya. Dayta nga beng, sismosa kamot amay sa. Ay, ang talna ka man si Kapiting. Nakangag kalakag nga rod adi na oras. Ay, nawaw. Di kang talna, ah. Saktikal kalabanaw, Amok
Uray si kakit madanagan kamutan. Anya kumangay ti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nun, agsardan ka. Di ka nga minagbali naman nakibiyang bakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan kang ka. Amok anadag sentibasol ko kang ka. Kat? Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isawsawang ko kang ka. Amom ka di ti epekto ti kasi nga naramid mo. Amok day ta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kitagnakam da, kantap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng amadusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kang kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasin siya ak. Ora, agpasinsya ka. Nasakitanin ti riknana. Kan maysa, italaeng agpasinsya ka. Una yun aya. Noan niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abiddot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas ang mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta awan ti rumso a parikot iti nagbabaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mansarita manen inton Lunes. Wan, amok day tanan say. Kabisada ok ti mansaray ken anibersaritan niya. Kita ama, ang mga nusabong laeng manen ti ited mo kanya. Ha? Makauma ti sabong akanayon, Romeo. Awan mo't ngamin kwartak ita. Amom mo't tibiyag dagiti kas kanyak ang makipaspasada laang. Awan kwartam mo, no? Imot ka laang. Pudno ti bagbagak nansay. Manulaang mo't ti mapaspasada kiti may isang aldaw ngay. Ay nawaw, kastoy nga rodan, agan ano saklatan. Tapno ibagakken ka, sa anak an nairwam iti kastoy. Di ka madanagan. Agrimedyo ak. Tapno saan ngagsakit tinakam mo kanya. Siguradom lang, tanusan talaga nga i-break ka. Saan kumamot anan say? Amumot ngay ayatin ka unay-unay. No di mo kayat ti ma-i-break, ited mo amin akayat ko. Happy month saray. Anya ngay data? Kita ano anya? Para kanyak daytoy? Wang, sigurado ang magustuhan day tansay. Aha. Wow! Balitok nga alahas daytoy nga, Romeo. Magustuhan ka di mo't laang ti regalo? Wan, ngampud no ka di abalitok daytoy.
Amangan mo't no. Di ka madanagan, tapod no abalitok dayta. At to'y tirisibo na yung kita. Tagnusan ka nga, adwa-adwa ka niya. Ay na, yaman na clown ay Romeo. Nasayaat kami lang dito'y Pinas. Evelyn, bakit? Kumusta ngay mo, ti pa nagpasadam, lakay? Nasayaat latamot, bakit? Oray ka sanaw, kat adalat tamot mayaw-awid ka. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay? Isupay mat, ama inayon iti urnong tayo. Wan bakit? Ay wan gayam, agpaspasada ka di pa, iti kapsat ko? Idik abroad mo. Inaldaw ng agpasada ni Bayaw Rumyaw. Ngamidad danubya na. Manmanumot ng agpasada. No kasta, inaklon ni Mary, akalugaran tayo? Saan bakit? Saan ani Mary tinubya ti kapsat mo? No saan ani Mary? Asino ngay nga rod? Ni Nancy at taga syudad tinubya na ita. Ay nawaw, Diyak man amaw. Nga tinagustuhan na iti dayja babae bakit? Ti damag ko. Nagamamuda ka no, iti may nga inuman. Hello, Auntie Puren. Pasensyakan, kaanakan. Saan ko nakita adagos ti awag mo? Ada ngamin ar-aramidag. Okay laang, Ante. Adalaang man kayat ko, asaludsudan kada kayo? Anya day ta kaanakan. Pudno ka de, asaanan nga agpaspasada ni Romeo? Ay wan, manmano ang makitak nga agpasada. Ay nawaw, apay ngay akasta, Ante. Kano masansan ti out of town day tinobya na. No kasta, nakit kita yon, tinobya na, Ante. Wan, waitress iti may nga inuman, idinagam muda kaanakan. Ay katsapay la kumaa, ta seryoso day ta ababae iti kabsat ko. Narigat mo't nulukwan na laang ni Romeo. Saan tayo nga amaw no anya ti sumaro no ang mapasamak. Ngam siya pa'y la kumaa, ta isudamutan ti agkatuluyan. Sapay la kumangarod, Ante. Kitaam da ito a resort, Romeo. Ha? Nagpintas ka? Kaya't ko kumati agbakasyon iti da ito a resort. Kasla dayo man. Mabalin mo't ngaglugan ta, nulakit di kayat mo. Narigat mo't ngamin ti ag out of town. Ta sigurado adakkel man ti magastaws. No ay ayatin na, aramidem dagiti bambanag apakaragsakan. Ngam kasano nga rod ang makaurnong ta. Matunggal adda ti kwartak kat gastusan ta. Ay nawaw, agrek-reklamo ka kadi. Mapilpilitan kan samit nga gastos para kanya. Saan akas ta tiket ko asawang? Ibagam lang, no mapilpilitan ka, tagsi na takiti. Ay, saan Di nakibreak. Agpanunot ak iti pamuspusan. Tapnosan ngagsakit tinakam mo kanyak Nancy. Kasta aramidem ti pagrebengam, ta si kakit nga rod ti lalaki iti relasyon ka. Ipaay mo dagiti masapsapul ko, no di mo kayat ti mapanawan. Nalawang, Wan. Nalawag ta amin kanyak Nancy. Lumaba sa kantay. Mabiit man laang kaanakan. Hata ka di bagam antay. Asino dagi jay bisitam? Bisita. Nakitak nga adalugan ang nagturong iti ayan mo itay bigat. Dagi jay katay. Wan, asino dagi jay? Ay, kuantay. Dagi ti gagayim ko dagi jay. Binisita dak lang. Takailiw dak kanumatay. Nabayag ngamin asaan kami nagkikita ka. Ay nawaw, bisita mo now? Adamutan ti iligar nga aramidam. Nantimoy. Nasinipita ka niya. Apay ko mga garamid ak iti illegal ngay. Saan ka pa yan nga agpaspasada? Makumi ko maklaang. Isadya akong masangot agpasada antay. Ang awan pagdanagan niyo. Taawan ti illegal at trabaho antay. ay na, nagasatak at talaga kan karumyo. Ha? Una, taami na kayat ko kat ited mo. Kas kumaita, nagbakasyon ta iti resort akayat ko apapanan. Wala, tanapatag kalaunay kanyak Nancy. Diyak kahit nagsakit tinaka mo kanyak. Iso nagpanunot ak iti pamuspusan. I know, I love you. Nagmayatan. Agurnong ka mananuay. Ha? Agurnong ka. Tapno adda manen gastusin na. Kan tapno adda maited mong allowance ko.
Saan kamot ang naragsak? Kasano ko ma? Kat di mo matan maipaay dagiti masapsapol ko. Maawatam ko mati sitwasyon ko, Nansay. Ay, diya kaya ti kastoy. Sa anak anairwan. Amumot nga aramidag ti kabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapol mo. Di ka kadi madanagan tang pasadak manang. Umanay ayamat day ta pagbiyagan ta. Un ano agtipid ta. Sa anak anairwan nga agtip-tipid, Romeo. Italaan mo da itong. Nung makabawi ak ilibre ka manan. Kaano nga ron? Saan pa yung taa? Masapol nga orayan, tarugyak man ng taagurnong. Makiinumak man antay. Naibus gaya man, di mainom adano medyo balay. Makiinom ka laang dita ah. Ay na, nagyaman na klaw na yan, te. Italaang manan ang nakitak ang nagpasada ka. Wala ta ka sa pulak ti kwarta, antay. Para itigul digger anubiam ka day. Ay nawa, saan mat, antay? Sipod nagbalin anubiam da dyanan say. Nalipatam matan dagiti planom itibiyag mo. Ay ti klaunay ni Nancy, antay. Wen ang marupat kwarta mo nga road. Anyan tulaangan ti pagbanagan ti biyagyaw no bilang man ta katuluyan kayaw. Saan mo't arupat kwarta ni Nancy? Di mo kanunungan ti aramid ti nobiam. Ni Rolando akalugaran tayo tinangibaga kanyak aguldiger dayjay. Ex na magayam ni Nancy. Nasakit lang tinakam ni Rolando. Tanakiwin naswas ni Nancy kinkwana. Iso nga agar arami dit istoryan, te. Kita ata mga no di mo mapupuutan. Dayjay gayam ababa iti mangilumlum keng ka. Para ken ka, Nancy. Ay nawang, dayto laang. Anong sampay laang? No anya ti kabalak nga itad tabasit ti napasadak itang. Pinaumay ditoy. Tapno laang itod mo day taalugaw kanya. Bumawi ak to ken ka. Ay saanan, agbreak talangan. Di na ko mama i-break up. Makauma ka man. Ikan na kiti makalawas. Tapno makaurno nga kwen. Gumatang tanto iti paboritom amakan. Saanan? Kukon talugaw mo. Dinadail mo lang talda ko. Na, anya pa lang aramidam dito'y pag-abangak, ha? Di nakmut nga minang kasarsarita. In-black-nak pa yan. Ay nawaw, saan ka di pa'y analawag ti amin ken ka, ha? Saan mo kumamot nga ramidin ti kastoy kanyak Kasano aklangan no panawan na. Saan ko naparikot dayta? Anya? Ala, no awanan ti bagam, pumanaw kan, taumay ni David Inton madamdama. David! Asino David? Dagdagdaton kanya. Anya? Pumanaw kan, taamangan numaranaan na ka ditoy, kat anya pa'y ti maaramid na kan ka. Sapay dakala tao dayjay. Awan laban mo kan kwa na kunaktumay. Talaga pinanawan na ko ni Nansay. Awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Tadamot din ti David itibiyag na. Umayak man. Manang? Siyak nga rod. Kumusta ka matan? Kaanong ka pa ang nagawid, Manang? Idi rabi ilaang. Anya di nadamag ko nga da ka no gold digger anobiam. Nakadamakam? Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Aguray ka. Diyak matan makita ti salaset aginatang day dinanang kantatang. Ay, kuha Manang. Tay, kuha. Nagraman teref. Awan matan. Kuha nga may Manang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inlakom dagiti kagawaan nga inpundar dananang kantatang. Nailaw anak, Manang. Ay nawaw. Talaga di ka agpampanunot, Romeo. Anya ti ko nang itayan, bakit? Inla ko ti kabsat mo, dagiti na ipundar, dagiti dadakkelya. Wan lakay. No kasta, isugayan ti ginastos da iti gold digger anubya na. Ay kat sigurado day ta. Saan nga agpampanunot day tao? Kasano nga rodan da ita? Ay kat sukatan na Nagturad amang ilako iti saan namot an naipundar. Inulaw ni Ayat. Nuapay ngamin nagdaton paylaang iti dayjaanan kat adda nga rudan ni Mary. Ni Nancy ti pinili na, tanapintas ni Nancy no naka-make up. Nakitak tila dawan ni Nancy kat make up laang mo tinang papintas ken kuana. Ni Mary ati original ti kinapintas na. Saan pa'y arupat kwarta dayjay? Awanen tadamot tin nobyo ni Mary ita.
Makisakduak man anteng. Nay, kimbutong ka mat Romeo. Kagangay ti may si stress ante. Ay nawaw, anya ti paka-istrisam. Nagataw. Saan kan sapay mat amang mangad? Sa anak nga rod ang makapangan ante. Nagado ti pagbabawyak iti biyag kaw. Si kanto mo nga main, nagpaloko ka iti may sa gold digger. Sayang dagiti nagastos ko ante. Inla kumpay kano dagiti kagawaan yaw. Wan, iso ti ginasgastos may. Ay na, Romeo aya, napnapanan ti panunot mau. Sakbay ti flight ko, kayat kapay ang makasarita, Romeo. Apay ka day manang. Uston di mon ilaklako dagiti kagawaan dito'y balay. Wan, manang. Ti dagaken balay launay. Ang mga nuag subli day dyanan si kat kumpormi man ang tiing kailaklako. Saanan mana? Nagadala kong tinapasama. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Nuag pili ka iti babae. Jay kumamot mapagpiaran ading ko. Jay babae nga ayatan na ka itinam ay man ken rigat. Wan, manang. Tanda anak day ta. Di ka agpaalilaw kadagiti babae akas ka ni Nancy. Takas ta aklase ti babae ti mangdadaal iti biyag mo. Ken mangilumlumken ka no di ka pailaang agnakaw. Agrubwata kon lakay. Agananat ka bakit? Tibilin ko kin ka no adawayam sarong karam to ni Romeo. Wan bakit? Bantayam, tamangan no saan tayo manan ama puutan kat addamanan ilako na. Siyak ti makamoy ti kabsat mo, bakit? Agyaman aklaunay lakay. Di ka mabutang amang bagbagakin kwa na. No amom akam malimot ng aramidan na, ay kat talaga abagbagam Ay wana. Talaga ang makangig kanyak no natangken ti ulo na, bakit? Agkapita bayaw. Agyaman na klaw na yating ko. Kumusta mo ti marikrik nam? Okay lang ang manong. Narigat agrugi manan ngam anusak manong. Ay wana. Di ka nga minagpaluko Saanan manong? Bayaw, ang mga nagtetext pa lang ninansigan ka. Saanan manong? Ura text. Saan kumutan ang pagan ano? Kasta, anun ti babae arupat kwarta bayaw. Pilim ti babae akaskin manang mo Evelyn. Nagagat kan mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Wan manong. Sa anak ang mga asawa. No saan akaskin manang Evelyn ta asawaag. Saan kan samit ten nga agin ina nakaanakan? Wan takayat kumuti makaurnong ante. Ay nawaw, talaga adakkel ti nagbaliwam. Manipot ita. Urno sa konti biyag ko ante. Sana kung agpaluko manan. Kita ata ang mga no agsubli ni Nancy kang ka. Urag sublay. Sana kung amakisinublang kang kuana ante. Sapay nalaka ka amaal lilaw. Ay nawo. Idilaang da dyan ante. Saanan ita? Sigurado ka. 100% sure ante. Sige. Agpakada akon. Tama nga nung naurnong man ti pasahero di paradaan ante. Talaga agimbagat kan. Kapilitan ante. Kayat ko tagurnong para iti bagay. Kantap no masukatak dagiti kagawaan mi ngayon lakop. Mabalin ka di nga agsarita ta, Romeo. Nancy. Kailiw kan. Ay nawaw. Anya tararamidom dito paradaan. Itay pa yung urayan ka takayat ka makasarita. Lading ita. Ngamsan ka kayat akasarita. Anya, Kalpasan ti panang lukom kanya kada ka manan. nagbabawya akong tinaramid ko ka, Romeo. Di mo namnamagan na makisinublanak pa ikan ka. Saanan ang mapasamak da ita? Please, matan, Di nak mo narakupan. Nakababayin ka na kiti tao. Ikan na kumapay ti may sapay agundaway, Romeo. Saanan? Pang-asim ta sardangan nakon. Di mo guluan ti biyag ko. Tadyak kayat ti mailumlum manan. Jak ipalubos at ibabaya kaskin ka ti mangdadali ti biyag ko. Nansay! Ay nawaw! Piliam ti babae ang mapagtalkan iti amin abanag. Kang runaan iti amin, piliam ti babae ang mangisakit kan ka. Liklikam ti babae arupat kwarta. Tapno awan to ti pagparikutam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda 50 pesos mo dita, baldo lakay. Anwam ti 50 pesos, Paulita. Inayon ko iti plite, tagpasintruak. Mapan ko alaan ti pau iti anak ta a professional. Ada nag-textin ka. Adda ay manungaminan ti plite ita. Ngiminan samag, tangimina mo ti kruda. 45 pesos rata. Ngumno kayat mo anayunan, 65 pesos ti itidbaw. Day talatan 65 pesos. Kasi dagiti drivers nga apektado. Madalakit ti kwartam, apay kit di nasaan. Tulong mo mutin kadakwada. Ay nawaw, siyempre Nasaya at day tabakat. Agtitinulong tayo ita apanawan ti krisis. Nayunam nga raw to'y 15 pesos ka. Adda kwarta iti bulsa tinangisit a jacket ko. Mga lakalatan dita. Suplem, chess ka ading ko. Agyamanak man ang melody. Apay ngamin nga alaang pailaang ti suplim a 5 pesos. Ha? Amoyo ang imina ti krudaw. Di kay pa'y makariknamag. Ay, kuwang amin, Nana Paulita. Tilaang bagiyog ti pampanunutin yaw. Amoyo nga apektado dagiti driver nga paspasada. Ay nawaw, saan kumamot akas ta ti panagsasauyo iti ubing Nana Paulita? Estudyante pa ilaang ni Cheska. Nagatad ti 5 pesos iti kaskin kwa na a working student. May saka melody. Kanunungam ngamin ti aramid akasta. Tinapatag kat binayadan na ti husto aplete na Nana. Ayaw na yan ti kasta kapanunutan ti tao. Bastos na dya ang melody. Ay nawaw, anya ti basol ni Melody king kaaya. Nagturod asumong sungbat na dya ang babae. Awan respeto na iti bakit akas kanya. Amangan ba't no si kangamin ti kamali? Anya kumangay ti kamali iti insawang ko. Pudno mag-akaasi dagiti drivers ita. Saan adakas nunay nayunan tayo ti itod tayo apamasahe? Ang damot puntong bakit? Adamad nga men. Angam no saan da kabailan ti mangtod iti sobra, saan mo idaapilitan? Tinapatag kat bayadan da iti husto ti plate da. Ay, talaga laang ama naging bubukod dagita at tao. Tilaang bagida ti pampanunutan da. Ay, nawaw. Kontrabida day a bakit? Sino bakit? Day Nana Paulita Anyat na pasama kaya? Imbabain nakit din ni Cheska itay. Ay nawaw, anyat gapuna ngayon babain na jay ubeng. Wan ata inala ni Cheska ti 5 pesos a suplina. Day talaan. Amuyo ang imina ti krudo. Di kayo pa'y makariknamat kung kunanakit di iti jeep itay. Uray lang napabainan ti ubing. No binayadan mo ni Cheska ti plate na, awan dakis na dita. Saan mo't anasken amangtod iti sobra no talagang awan. Iso asa anak nakapagtepal itay kat nasong batak kit din day a bakit. Husto lang tinaramin mo bakit? Kaasimot di ubing ang maibabay. Saan nga agpampanunot day a bakit lakay? Adda akon man ang melody.
Agtugaw kapay, chess ka ading ko. Agkapi kapay. Madamdaman ton manang. Nabsugak pa'y laang. Ay nawaw, sigurado ka kade. Un manang. Nanganak sakbay nga imaya. Anya nga minan ti patrabahong kanyak manang. Tulungan nak nga agdalos ading ko. Adda mausar atols manang. Addamat kit de. O sige, irwar mo nga rudan. Tarugyakon ti agdalos manang melody. Ay nawaw, aginana ka pa'y Di ka agapura, tanasapa kamat nga imay. Ti damag ko kat estudyante kano ti pinagsasawam idinaminsan. Isuan nagapa kayo kini Melody, bakit? Wan, ni Cheska. Estudyante mo't gayam nga main. Amangan no talaga nga awan kwartana. Iso nga inala na latan ti 5 pisos a suplina. Para 5 pesos lang. Nukas ken Cheska, a working student. Napatag ti 5 pesos, bakit? Manuma lang daya atulong na kadagiti drivers nga Amin tayo kat apektado. Apay ay apagpupudutam ti padam a pasahero. Ibagbagak lang ti pudno. Anya ko maita no estudyante ni Cheska. Ay nawaw, kasla di mo ammo ti pagdaldalanan ti may sa working student. No sika kat kabailam ti mangtid iti sobra, mangtid kalata, bakit? San amasapol nga ibabayin mo ti padam a tao? Ay, diya mo kada kayaw. Concern ka, karagiti drivers. Ngam one-sided ka mat. Di mo makita ti rigat na kiti commuters, amarigrigatan mat iti biyag ka. Agrobata kon Melody, bakit? Agpasada ka kadi itaro nel lakay? Wen, isupay no da mapasada. Kita am ti singsingiram aplete Wen, bakit? Amok dayta. No estudyante nga kan kadagiti kalugaran tayo amarigrigat. Ay kat itid ko ti suplida, bakit? Singirik ti husto lang nga plete. Very good, lakay. Di bale, tadalat tamod dagiti pasahero amang itid ititake, bakit? When give and take ako nada. Tinapatag kat binayadan dati husto aplete. No adda ti pasobra ay kat pagyamanan tayo Apay ngamin nga itid mo ti supply, Ronel. Wen ata ka asimot lang dagiti pasahero na napaulita. Ay nawaw, ngimi na lang nga rudan ti krudo. Kasta talaga na. Give and take. At dadagiti pasahero sobra itid da plete. Kasjay, ti may parbeng. At damod dagiti pasahero nga eksakto lang ti itid da plete. Ngam mawata, nang runa dagiti estudyante kan dagiti pada amarigriga. Ayawan, ano kasta? Apay adi mo aramiden ti kas iti aramiden ti padam a drivers. 65 pesos mag ti singiram. Nana, voluntary day jay. Sa bagay, adakan ka na ita. Saan mo't asyak ti malugay no bilang man? Agkapi ka pa'y aro nel lakay. Agyaman aklaunay, bakit? Kat, kumusta mat ti panagpasadam? Kasi ta po. At dalatamot na urno nga baset, bakit? Nasaya at ano kasta? Isupay agastusan tayo. Wan bakit? Nang runakit at dadagiti pasaheros asubra ti inted da bayad. Nasaya at kangamin a tao. Iso ama asyan damat kang ka. Sigo day ta bakit? Iso ano agpasada ka? Di ka agungunget lakay. Di mo ungong tandagiti pasaheros mo. No napudot ti ulom, di mo ipakita kadakwada. Tano kasta ti aramidem, imbes amang tedda iti sobrakang ka, ang mga numadismayada. Pudnulaunay day ta bakit? Oresyak mo ta. Maayatanak amang ted iti sobra no naanos ka na singpot ti driver. Ngam no agungunget, di ta amon. Adda ka numanan imbabain mo a pasahero itay. Tol-tolongak lang dagiti drivers tayo. Kontrabida ka ba't? Nalalaing ka pa ng dagiti driver. Mabain la amang ibaga dagi jay lakay. Iso asya kun ti mga aramid para kadakwada. Talaga ka di adi mo matipwelang tingiwat mo. Kaya't mun sa ti matibab Na, tunggal at damadamag mo, guraan nakakasta. Wan tanakababain. Sika ka na yung ti pagsasaritaan dagiti kalugaran. Anya ko matibibiyang ko kadagita at tao. Panunutan nga dalat na dagiti drivers ang makaawat iti sitwasyon dagiti pasaheros na. Saan da daw dawaten ti tulong mo? Isu adi ka agbalin akong trabida kunak na
Nabasak ti pus mo iti Facebook bakit? Bayam, tapno basaan dagiti masaknan. Amuklatan ani na napahulita ti patpatamaan bakit? Ni Nana Paulita kan dagiti pada na akontrabida asaan ang makaawawat. Hay, na yan ay ti kasto yung mapaspasama. Wen nga rod, karkaro aro migrigat ti biag dito'y Pinas. Naimbag kumamat no saan akas ta ti aramiden dagiti kalugaran tayo. Nung naturad da, nagiti masiknan ko mati kasarita da. Ay, pudno launay. Saan kumaadagiti marigrigat apada da commuters ti tirtiraan da. Ngimmi na ti krudo, iso nga agaapa mo ten dagiti tattao. Barking at the wrong tree da pa yan no daduma bakal. Si kamot gayam day tarosa. Wan, adala na patag ngayon lakad ka. Apa di ka pa laglugan? Urayak ti sumaron a biyahe. Mabuting kakadikin bakit ko? Ay nawaw, saan mo't Apay kumangay nga agbutangak. Ata mahilig amang ibabayin itipada na pasahero. Diyak kayat ti apa kabsat. Isu asa anak latan nga agsasaaw. Aglugan ka kidin. Siya akong timang bayad iti pleten. Saanan kabsat? Nakababain mo't kada kayaw. Umay ka kidin. Di ka matanagan tadaak. Niyakan bantayak ni bakit ko. Tapnosan akong conformity sa usawang na. Ha? Nene, apay anapudot ti ulom. Tiko nam kaday kat jak nakita ti naramid mo. Ne, anya ti kayat mo asawan ba? Ay napaw, agin di amo ka pa'y lang dita. No ni Rosa ti makagapo, di ka kadi maasyan kadakwada. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Maasyan ka kadagiti drivers, ngam di ka maasyan kadagiti kalugaran tayo o marigrigat. Anya klase ti kapanunutan tayo ita? Agpudno ka man kanyak baltaw. Korso nadam ka di day arosak, Ay nawa, di mo man ikan iti dakas aka ipapananti panang tulong ko iti sa bali at tao. Imbes asumanao ka dita, tulungam kit di da. Mabit man lang meluday. Anay ko, apay nga iguyo di tipuok ko nga eh. Nabasak timpos mo iti Facebook. Siya ka di ti patpatamaam, Ay nawaw, ada kada kayo anana. Da kayo matlaang ti makasungbat iti saludsudyo. Tanya ti kayat mo asaway na. No napasagidan kayo, talaga apara kada kayo ti post ko nana. Bastos ka. Awan respetong iti bakit akas kanya. Amoyo no anya ti inaramid yun nana. Manon akalugaran tayo ti imbabay nyo. Gapulang ta saan da akabaalan ti mangted iti sobra aplete. Ayag sardeng ka man. Amoyo no anya ti kasayaatan nga aramiden nyo nana. Saan amasapul nga ibabain nyo dagiti pasahero nga eksakto aplete laang ti kabaalan da nga ited. No da kayo kat kabaalan nyo ti mangted iti sobra, aramiden nyo lata. Ngam di yo pilitan dagiti talaga nga awanan nana. Bayad ka. Urayin niyo ti supleyo nana. Ay saan nun? Kukwa mo. Ha? Kukwa mo. Ngambag-bagam ni bakit mo. Ibagam asaan asumanao. Nung nagtao di ti puso yo ti sobrang itidyo kanyak. Awadag nana. Yung no saan, isublik ti supliyaw. Kukwa mo kuna lang arudan. Di ka makaaw-awat mo. Sa dino ti Papa Namros, ha? Iti ayan ni Madam Olivia. Mapanak man manan makitagad. Kitain nyo no aglugan kayo iti tricycle. Ha? Ay nawaw, di mo ka di maawatan timbaga. Apay aya? No agpliti kayo, mangted kayo iti sobra, tapno saan asumadok dagiti drivers. Agbaybayad akmat iti husto aplete. Wen, ngem awan mo ti pasobra na. Amoyo lang aruden ang imina ti krudo. Kasanaw, no awan agbiyahe gapo iti kinakuripot yaw. Ay na, saan kami ako ripot? Kan uray marigrigat kami laang. Baybayadan mi met ti husto aplete. Tadi mi met kayat amalugay dagiti drivers. Dayta akapanunutan nyo ti kagurgurak launay. No agsasao ka kat kasla nalalaing ka pa ngam dagiti drivers nga agpaspasada. Anya timbagam? Ulit man.
Imbaga na day takada kayo na Rosa? Nakaw. Talaga mo't day di abakit. Ay, jakman amaw nakaw. Nagrigat lakit din ti biyag ti kaskada kami amarigrigat. Baybayadan nyo mat siguro ti husto aplete yun, nana. Ngam tila ang sakto aplete ti itad ko. Saan akon amang tad ititip, taawan mo nga raud. Day tati saan amaawatan ni Nana Paulita, nana. Kasla basol pay kit day no saan akabaalan ti mang tad ititip kadagiti drivers. Awan basol yun, nana. Talaga laang kit di nga awanan panunot dagiti pada tayo a pasahero. Di da maawatan asaan nga agpapada ti estado ti biyag tayo. Ay, nga rod Naimbag ko nam ni Nana Paulita taada urayan na apaw iti anak na a profesional, iso akabaalan na ti mangted iti sobra. Da kayo ngay makitagtagad laang. Apayakas ta ti panagkitang kanyak meloday, No lumabas ka, ay kay lumabas ka laang. Dakas ka di, Nana? Ay nawaw, bastos ka Anyat ilablaban mo, Dagiti pasaheros ngayon babain nyo, Nana. Anya? Amuyo, Nana. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? No kabaalan nyo ti mangted ititip ka dagiti drivers, aramiden nyo. Saan nyo apilitin dagiti talagang awanan? Naimbag kada kayo ata da urayin nyo apawit. Dagiti kalugaran tayo ngay makitagtagad laang. Ti panunutan tayo kumakat baybayadan dalat tamat ti plete da. Talaga laang adida kabaalan ti mangted iti sobra. Ay, di mo iramraman ti pawit amauawat ko, Panawan kayo, Nana. Adapay na patag-alakad ko. Bye! Ti awanan bain a babaeng? Pudno mo tinaibaga na bakit? May saka magbaldaw. Ay na bakit? Maawatam ko mga minti sitwasyon, ti pada tayo a tao. Dagiti na duma a drivers tupay, man nakaawat da. Kagorgora ka launay baldaw. Gumura ka kanyak, no gumura ka. Basta siyak, pagsaya atam ti ibagbagak-bagag, agbalbalo kan. Kas na ko na ni Melody, saan tayong agpapada iti estado ti panagbiag. Ay, nawaw! Iti panawan ti krisis, akikinnaawatan tayo kuma. Laglagipan tayo asaan nga agpapada ti estado ti panagbiag tayo. Adda dagiti addaan, addamat dagiti awanan. No kabaalam ti mangted iti sobra, aramidem tapno makatulong ka. Ngam saan mo apilitan dagiti awanan, no saan da kabaalan nga aramiden tikas iti aramidem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makaparurod mo't dagita ataraken ti karuba. Dito'y paraangan mo't akanayon ti ayanda. Ay, nawaw! Bigbigatan anapudot ti ulo yun, nanang. Apay ka di aya? Dagiti taraken ti kaaruba, dumalon damutin iti arubayan tayaw. Mabambannog akon ang mga abaw. Saan mo't ngamin anatarimaan ti alad, nanang? Gumatang ka man ngaminan iti simintaw. Wen, nanang. Kasaritak pa'y ni Tata Orlan numano asemento ti kasapulan para iti alad. Nayunam latan, tatidad duma, mausar dito'y balay, tapno malpas matlaangan ti extension ti balay tayo. Idi pa'y lang amin anarugyan, ngam di pa'y manalpas.
Wen nanang. Numabalbaling, kat iti kumakabiitan a panawan anak ka. Wen nanang, di kay madanagan. Tasakbay ang mapanak iti trabahok. Dumagasak pa iti ayan ni Tata Orlan. Si Mang Peten ti semento nga order ko, nanang. Mano abag ti in-order mo, anak ka. 30 nga bags. Ay nawaw, umdas ayamat ti 30 abags laang. Isu ti imbaga ni Tata Orlan idi nagsarita kami, nanang. No akurang, gumatangak tumanen. Ah, okay. Masapat ti trabahok ita. At kita kayo no adat ti mayat amang ibunag kadagijay. Saan tayo mat akabailan abunagan ta nadagsenday jay. Ala, tagkita akto, anak ka. At ti 2,000 nanang. Pangusarak ngay, day ta kwarta. Anya kumapay nga tangdan ti mangibunag kadagiti simento Jay sobra, igatang da iti merindada. Ay nawaw, sinubra ang tanak ka. Gusto laang nanang. Kastamot laang ti itid dagiti kaaruba tayo no ada ti ipabunag da. Nadagsan mo't ngamin ti simento. Kan may sa, medyo adayo dito'y ayan tayo apang ibunagan da. Sa dino tinagapwam, Renz, Ito ayan ni Nana Salud, Nana Felisa. Ape ka di. anya ti inaramid mo ijay. At daing pabunag na kanyak, Nana. Kahit nalpas ka di ti ipapaaramid na kankat. Nalpasin No kasta nga raw, siyak man mo ti adda ipaaramid na kanka. Anya ti paramid nyo, Nana. No kayat mo lakit di Kaya't kulaunay Isupay abalon ko iti pagadalan ti itid yu atangdan ko. Nakitam ka day dagiti simento iti waiting shed. Wen, Nana. Kukwayo dagijay. Wen, dayjay ti ibunag mo dito'y balay. Itad kung tulangan ti tangdan mo, numalpas ti ipapaaramid ka. Okay, Nana. Agsubliak tumadamdama. Agawid akpay tamabisbisinak. Agyaman nakitiin luto yu anat ang apong. Agrubata kon. Ay nawaw, Nagpartak kamatan anangan. Una, tadapay ti pakitang danang apong. Sino maling? Kurang man no binunag mo, hindi yung pabunag ni Nana Salud king ka. Nalpasin apong. Ngamadda ka numat ipabunag ni Nana Felisa. kabailam ka di dayjay. Kabailak, apong. Nakita nung nabannog ka, aginan ka apaw. Di mo ipilit kag trabaho, tama nga noan niya pa iti mapasabakin ka ijay. Una pong, agi na naaktulat ta, numalpas ko ti paramid da. Isupay ti itid datangdan ko apong. Isupay abalunak ijay pagadalan. Naladaw ka mo't anagawid, anak ka. Kimbagam ka nakit alas 12 nga agawid ka. Kumaa nga man-mano tinagbiyahe, tatang. Tinaw, apay ngay, Wen tanangina kat nga ruti krudo, tatang. day takit day. Ay, ni Renz ngay, saan pa'y anagawid? Nagawid iti alas 12. Ngimrimwar manay, tadda ka no ipabunag ni Felisa kinkwana. Ay, nawaw. Ay, niya ti kunayo, tatang. Iti ayan ni Nana Felisa tinagturungan na. Way, tadda ka di parikaw. Ay, nawaw. Apay anapan pay laang ijay. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, asaor day di abakat Felisa. Manay, Wen, tatang. Adda ka numanan ti ubing asinaor na. Di na inted ti husto atangdan ti ubing. sapay la kumaata din aramidin day ta iti apaw. Narigat nga tatagbagkat iti nagdansay. Nalpasin Nana Felisa. Nabunag kumataminan. 500. Ay nawaw, daytoy lang titangdan ko, Nana. 500 lang. Wen, adda ka di parikaw. Apay 500 lang. Kat 30 bucks day day, Nana. Kung medyo adayo dito ayan nyo. Wala, nga mano nga oras lang, mat ngay naramid mo. Ay sos, di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di at 500 pay lang tinted ko. Saan kat at 250? Nadagsentim pabunag yung kanyak, Nana. Numabalingkot na yunan yung kumatitid yung kanyak. Ha? No di mo kaya ti 500? Ala, isublem dagita asimento iti nangalaam, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Anya? Diyak kaya ti kasta, ha? Diyak kaya ti naririunay. Ubing ka pa'y lang, ang kasta ka matan.
Ropat kwarta. Agmeryenda ka pa yan ako. Nagluto ak iti paboritong abananak yo. Ang yaman aklaunay, nanang. Ay nawaw. Apay akas tangay. Kasla saan ka naragsak? Kasanumot ngamin, nanang. 500 lang tinted ni Nana Felisa at ang dan ko. Anya ti impaaramid na ken ka aya. Impabulag na ti 30 bags asiminto kanyak, nanang. Ay nawaw. Nagadon? Kan medyo adayo matibalay da iti waiting shed. Awan Lugi ka no 500 lang tinted na ken ka. Imbakak anayunan na. Hindi namot kayat, nanang. Talaga asaor da bakit? Ti ko na kanyak kat isublik ka no ti simento iti nangalaak. No naririak kay pabulag na kano iti sabali. Awanan panunot da bakit? Basta ubing tibaon na, sauran na. Nalakaayamat ti agbagkat iti nadagsan. Impabunag yung gaya man ti semento, nanang. Nalpasan Siyak pa'y ko naman akaw. Asino nga'y tinangibunag kadagi jay. Ni Renz, Abigail anak ko. Naimbag man takayat na, nanang. Una, tamay samot da nga alis to no kwarta ti saritaan. Amin tayo mat kat alis to, nanang. Asino ti saan amang kayat iti kwarta ngay. Why, nga mas rupat kwarta dalata. Talaga laang siguro akasapulan na ti kwarta. Nang runa kat single ma'am ti inana. Nana Felisa! Nana Felisa! Ni Manang Lorenza ti agpukpukaw, nanang. Mala, aramidam latan ti rumbang nga aramidam. Siya kon ti makisarita kan kwa na. Anya ti masapul mo, Lorenza. Apay matakas jay, Nana. Ay nawaw, ti anya. 30 bags ka no ti impabunag yu iti anak ko. Ngam 500 lang ti intig yu atang dan na. Dayjay ka day. Apay akas jay, Nana. Apay, di na kaya ti 500 daya. Awan mat may saal daw na nagbunag ka. Sa bali ti rate ti kumboy, Nana. Saan nga oras ti mabilang? No saan kayo akontento iti inted ko? Bagkatin nyo dagita asiminto. Ta isubliyo iti waiting shed. Anya? Aramidin nyo, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Nagadulaki din aririyo aya. Una yun, ti kasta kapanunutan nyo, Nana. Saan anasaya at agundawayan nyo dagiti ubing? Ay, nuawanon ni Bagam, pumanaw kan. Di ka agiskandalo, iti paraangan ba? Anya ti imay imbaga ni Manang Lorenza, nanang. Ay kwa, dalaing may na sinaludsod, anakaw. Anya ti sinaludsod na kada kayo ngay. Sinaludsod na, numano ka no ti inted ko atangdan ni Reigns. Kat, Siyempre, imbagak adwaribaw. kat, Diyan mo Saan siguro nga imbaga ni Reigns ti pudnaw. Iso nga imay nagsaludsod ni nanang na. kwarta na matday jay no bilang, nanang. Ay, diyan mo kadagita at tao. Sabali nga minti ubing itakag. Nalaingdan nga agulbog. Kunaklakit din no anya ti umay na ibaga. Nagsaludsod lang gayam. Awan ti makagapaw tapno agririda. Tainted ko matitangdan ti anak na. Sa urday di abakit. Talagang inbak-bakit nan ti kasjay nga ugali na. Anya tinagsaritaan nyo aya. No nareklamo kami kano, isublimi dagiti semento a binunag ni Renz, ta ipabunag na latan iti sabali. Ay nawaw. Bakit ang nakasta ti panunod na? Ay, makaparurod nga rod tatang. Awan na bigil ijaya. Awan ang nakitak tatang, jak amu ano adda iti unag. Ang mga no di na amo ti kasta nga aramidin ti nana. Ay, narigat ti makiap-apa iti day abakit tatang. Renz, anak ko, inton sumaruno, di kan mapmapan ijay. Wala na. Sayang lang ti bannog mo, no sa uren nakamit lang day abakit. Adda ni Renz kapsat. Apay ti apaw. Anya ti maipaay nakatakayaw. Adda ko mamanon ipabunag ko kenkwana. Sa nga pulo agalon day chay. Danom ka day. Wen kapsat. Jakmet ngamin mabagkat. Lading itay. Ngam saan miya palubusan ni Renz kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Wala. Tama nga no sa ulam manan ti ubeng. Anya. 500 lang tintin mo atang dan na iday.
Ita, nagtured kang o may dito'y balay. No awan ti mayat amang ibunag kadagitada no. Si kalatan ti mga ramay, tapno ammom ti rigat na kabsat. Apay ngay nanang, di yung matgayam impabunag ti danum tayo. Nalabsak iti waiting shed itay. San pa'y tawan mo't mayat amang ibunag anak kaw. Ay nawaw, nagado nga ubing di ta nanang. Di da nga rod kaya tanak kaw. Ne, apay kanumot. Ay, jakman amo kadagi jay. Si madut damot taon. Anya? Si kalatan ti agkita, no adakit di amamom dita. Okay, inton bigat latan nanang. Masapol nga ada maibaon, ta saan ko amasango abagkatan dagijay. Nakarkaro kayo manen, taadaan na yan yo. Naimbag abigat mo, Manang Lorenza. Anya ti maipaay ko ken ka, Abigail, ading ko. Amangan kunak no mabalin at ang danan ti anak mo, Manang. Ha? No awan aramiden na awan mat ngaminen daduma ama ibaon ko. Kinapudno na saan min apalubusan ni Renz. Amangan no sa uran manan ni nanang mo. Sa uran? Wan, 500 lang ang tiinted ni nanang mo para iti 30 bags asimento nga impabunag na iti anak ko. Anya? 2,000 ti inted ko kinanang, Manang. 500 lang ang matinted na. Napanak pa'y iti ayan nyo idi. Ta ipalawag na kumano apay a 500 lang ang tinted na. Nga makaumot-mot. Isumat lagayam nga awanan mayat amang ibunag kadagiti galon mi Sasauran na maggayam ida. Day tatipod no, ading ko. Ay, di kay madanagan. Tasya kung timangtad ititangdan ni Renz, Manang. Ala, mabiit lang ang tayabak ni Renz. Da kayo adwat ang sarita. Agyaman naklaw na itinaimos a merienda, Auntie Abigail. Awan anyaman na, Renz. Itid kumatlaang titangdan mo. Tamang ano ka sa pulang matan. Kasapula ka talaga, Auntie. Dahito titangdan mo itangal daw. Dahito yung matinayon titangdan mo iti 30 bags a semento. 500 lang ang kanumatintad ni Nanang Keng ka. Ay nawaw, sobra tayo ta, Auntie. Sakto laang. Nang runak at narigat mati agbagkat. Bilibak Keng ka at amaano sampay. Kapilitan, Auntie. Isupay abalon ko iti pagadalan. Say-saya atom ti panagadal mo No adamanan ipaaramid ko, si kalatan ti ayabak. Agyaman naklaw na, Auntie. Nakitak tiinted mo akwarta iti dayjay arens, Abigail. Apay ka di Nanang. Sobra mo't dayjay. Sakto laang Nanang. Apay amang tad ka iti dakkel agatad kadagitang ubeng. Wen ata inaramid na mat anasaya at ti trabaho na Nanang. Una, ngamarwam damit no kasta akanayaw. Ninayon ang paygayam tiinted ko at ang danday-day. Inaramid ko laang no anya ti maiparbeng Nanang. Madino sa sauran tayo dagiti ubing. Kaya't mo asawan sa ora. Amuyo daytan Nanang. Amuyo no anya ti inararamid yo. Apong, gimata nga kiti manok. Ay nawaw, apay gimatang kapailaan. Wana, tada kwarta apong. Kita nyo. Nagkatuwa kwarta apong. Intid na ang tabigil ti husto tangdan ko apong. San lang nga dayta? Ninayunan na pa ititangdan kong intid ni Nana Felisa. Idiimbunag ko ti 30 bags a simentuda. Nagsaya atay no kasta apong. Ungar apong, nasayaat ng tabigil. Sa nakaskin ni Nana Felisa, asa oran na tipada na atao. No day parabin ng tabigil. Mapanak man ni Napong. Ay wala. Isupay ti itid na kin kaapawk. Isupay agastusan para iti panagadal mo. Manganan Nanang. Sana ka mabisain. Ay nawaw, nasakit ka di pa ila ang tinakam yung kanya? Kasano, kat sabali mo't atao ti saksakit mo. Gaputa saan anasaya at asauran nyo ti padayo a tao. Uray pa'y ubing dagita, saan ama iparbeng agundawayan tayo ti pada tayo a tao Nanang. Nagadulakit din ngay bagbagam. Nukas ta nga tamat ti aramidon ti sabali a tao iti anak wino apuyo. Anya nga ta ti marik nayaw. Naragsak kayo nga ta. Eh, siyempre, saan? Nukas ta nga rod, aramidon nyo ti husto Nanang. Ti panagsaor iti pada tayo a tao kat basol iti Diyos. Dayta kumati kanayon alaglagi panyo Nanang.
kat may sa apalagip kada tayo. Adi tay rebeng asauran ti pada tayo a tao. Agbayad tayo iti husto kan umno. Taday ta ti pagayatan ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.